beka namhlanje kushumayela ivangeli sephonzuka yekuqaleni engibulali nathundu beka namhlanje kushumayela ivangeli sephonzuka yizwa badala umabe ikhuluma linda bekungafakazela umuntu yena belekafakazela yizwa badala umabe ikhuluma linda bekungafakazela umuntu yena belekafakazela badala umabe ikhuluma lindaba bekungafakazela umuntu yena belekafakazela ungafakazela ngekube imazumuntu ungafakazela ngekube imazumuntu ungafakazela ngekube imazumuntu uyajabula ubepiyazi ukufaka amajazi madamazi alakahle azazi ungafakazela umuntu madoda kumekela sithi imali yakhe sithi igama lesibongo madoda uma uzofakaza amanga bilisa ayike phansi umuntu yena belekafakazela senze njalo nasi indoda engibulali madoda ijikile namhlanje ufundisa ismayeli ifanele izwa badala umabe ikhuluma lindaba bekungafakazela umuntu yena belekafakazela yetha masivile lona ngabanjongozi izwa badala umabe ikhuluma lindaba bekungafakazela umuntu yena belekafakazela ayike phansi ungamfakazeli ngekube mazumuntu ungamfakazeli ngekube mazumuntu yena ayike basa
Tanzania